Shalom, selamat pagi Bapak Nang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pema ijalohita, rekapan siganu pari bata bani panorang sobot nerion, pasada hita hurta, mertongko mahita. Puji-pujian terima kasih isombah konhur nami hubamu Tuhan gok ibagas malas nyuruh nami bani panorang soboton. Boy hanami memukah perguluhan nami. Halani pangidopimu apa bagal ni pakaholongi uban nami. Asi ibagas saganjang nyarion pe mangelek hanami hubamu. Tong-tong maham humana mabubahon hanami. Marhiti to dimu na mapasingin. Mangguki damimu banami saganjang nyarion. Asi tarbayan hanami tong-tong. Marhition horja nami tetap marsangap marmuliham. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapak nang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sogot nerion nabuy sisihan namin marhiteo ni channel YouTube on rigaban siganu pari bata bani panorang sogoton Senen tanggal 27 Januari tahun 2020 aima tersurat bani buku Joshua bindu 22 ayat 5 nama katahon sonon. Bujur tumang mana siya manramotkon sagala parentah pakon titah. Na tinunahkon ni si Musa juak-juak ni Jehovah na bata na siyam. Pakon marparlaho bani ganup dalani. Anjaha manramotkon tonahni. Pakon marsijoloman hubani. Anjaha mambalosisi kumbani gok niuhur. Apa gok ni tondui na siyam. Kita ganupan anggo dumajupah kita surah-surah ni hurta totu malas do hurta jana tanda ni malas ni hurta ai misal ni anggo dong maniombah dong mawisuda iya humbani perkuliahan ni totu martambah mamalas ni urhuni homa lang sebalik ni gabi stres halani mahol ni mangindai horja ay doma adong bohal nah sonay do homani agi namar keluarga sanggah ibere ne batama pasu-pasu silayak-layak marhitihon ni omba totu malas mauhur langga bi stres alani tambah ma sipikir honon nah ijon metaganupan Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Baha tumang najupah kita ibagas perguluhan ta sigano pari. Doma ijolom hita, doma itanganta, jana doma ijalohita. Bui pasu-pasu nini bata, bui silayak-layak nini bata. Tapi lang ibotoh kita, aha si bahenonta hulubian niaripon. Nah, marhaonan hujay Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Hata ni nebata hubani bangsa Israel bani panorang Icia. Dubdas masidea itanoh Kanaan. Jana ibagihon ma hubani sidea nagabi tanoh perbaginan ni sidea. Onma hata onma nagabi podah ni Joshua hubani bangsa Israel. Na perlu bisa hali isobut Joshua do hubani bangsa ai ase bangsa Israel na dop mangyan kon tanoh Kanaan ai tanoh na binagah kon ni nebata tanoh na niondos kon ni nebata hubani sidea na perlu bisa hali ase bujur tumang ma bangsa ai manramot kon sagala parentah pakon titah na tinunah kon ni si Musa juak-juak ni nebata ai. Adong ijon hata bujur tumang. Nah totu gatido itangar hita tene hata nama katahon bujur mahamda anggo adong nyomba sonai agena marhajabuan bujur mahamda kita ganupan totu anggo isobut ma ahado kriteria atap standar ni habujuron ibagas 10 tahun halani rado bujur nita tapi lagi botoh kita bujur na ija bujur na sonaha nah ijon ma ipasingat Joshua hubani bangsa ai
bahasa habucuron ni sedia tarida maay ibagas na manramotkon. Jadi manramotkon parentah apa titah ni naibata. Jadi anggo adong kita marsukun sunah ni subut halak na bucur ay mahalak na manramotkon parentah apa titah ni naibata. Jadi por ini PHP ni bucur nama dia jurn hita ibagas 10 tahun do pakasomanta tapi ilang sadalan bani parentah pakon tita ni nebata sa sitong ni sido na bucur hita ijay tapi sebalik ni homani por ini PHP ni bani halak na legan song nalang madehar doay pangahap ni nabayin hita tapi anggo ibagas naman ramot kon parentah apa tita ni nebata doay totu na madehar doay. Contoh mamisal nih, dong mahasoman, jahon na salah, ipasingat kita marhite hata ni nebata, lang tarjalosi. Totu na madiar ni jahon taay, agi pelang tarjalosi ay halani hita, manramotkon, parentah apa titah ni nebata. Halani ay barang apa na ni horjahon ta, ibagas sa ganjang nerion, ibagas parguluhan ta, ibagas pargulumiton ta, jana barang ape persoalan rosi pergumulan parut tolong digoluta si gano pari maningon idingat kita do tongtong ase tetap iramot kon hita parentah apa titah ni nebata. Jadi ijon do tene letak ni artinya ay susah pikiranmu adong si pikir hononmu adong parut tolonmu dingat kam maulang lupa ham tetap maramot kon ham parentah apa titah ni nebata ulang halani adong parutulonmu adong si pikir hononmu gabi ipar nalang ham parentah pakon titah ni nebata song nalang adong ga ni parentah ni nebata namadiar nadop ijalo ham nadop ijalo hita ase halak na bujur ibagas guluh ni aima halak na tetap manramot kon parentah apa titah ni nebata salinari manramotkon sagala parentah apa titah ni nebata. Natoto napadua kon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. So nahado halak na bujur tumang manramotkon parentah apa titah ni nebata ay totu ipataridah maay tene marhitihon ni marparlaho ibagas dalan pakon marsijoloman hubani. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus masesonay la ni ba ni panorang ijia inggot tanoh kanaan ay buhay ope bangsa-bangsa na legan na manggulo rapakon sideya. Jana buhay tumang dohumani si somba-sombaw ni sideya nalang sa dalan hubani harosun ni nebata. Jadi adong lo na manombah kayu na manombah batu na manombah pakon naligan o penado inggot ni sidea na totu na pataridakon bahasa bujur sidea manramot kon segala parenta ni nebata aima angko tetap bangsa ay marparlaho bani dalan ni nebata jana tetap sidea marsijoloman pita hubani nebata jadi lang tergoda hubani na masa. Nah, totu sunay do humani hita ibagas guluta si gano pari. Ito nga ni bueni tantangan zaman na idopa konhita, ekonomi, apakah ay persoalan kesehatan, sunay age pakon budaya, nalambin merubah pakon naligan ope. Totu maningon do hapeni ipatarida konhita, parlahota, bahasa na bucur hita ilobe-lobe ni nebata. Marhiti ko ni natotap hita marparlaho dumuhu bani dalan ni Jehovah jana totap manramot kon tonah ni jana marsijoloman hubani. Jadi ako boy subuton ta barang ahape na masa ibagas guluta si gano pari lang targoyah kon lang tardugur hapor sayon ta pita hubani ne bata. Jadi por ini PHP ini nuan idopak kon hita hurang hita secara ekonomi lang halani ai gabe lang be hita marparlaho domu hubani tita ni nebata
janalang halani ai gabilang behita marsijoloman hubani ne bata. Justru ibagas situasi na borat na dopa kon hita ibagas gulu taon icay may pataridah kon hita habujuronta marhite na lambin marsijoloman hita hubani na bata. Jana na patuluhon hataridakan ni habujuronta ay ma marhite ko ni natotap gabi si pambalo si hita hubani na bata humbani gok niukur apa humbani gokni tunduita. Ado artinion. Artini ay mabapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lang ongga adong hata menyerah. Lang adong bata hata pandolean. Lang adong bata hata habis akal. Artini ay bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Mandopa ko na masa ibagas gulutaon halani hita totap si pambalo si hubani ne bata jana tenger do uhurta bahasa ne bata do na totap manramot kon jana mapargugoy rossi nagabi yanan pangguruan bata ijay mahapen ipataridah kon hita humani pambalo sionta humbani gok niuhur apa humbani gok ni tunduita. Artini ay halak na bujur tumang si pambalo si bani ne bata ay halak nalang adong bani hata menyerah ibagas na mandalan kon haganupan tanggung jawab ni si ganupari. Jana lang adong hata bani halak si pambalo si bani na bata hata terbatas. Jadi lang terbatas guguh ni, lang terbatas pikiran ni, bahkan tetap istilah ni bani si pambalo si bande bata halak na bujur tumang tetap do hurangan laho pasangap kon Tuhan halani do maibayan on ope hurang ope do maibayan on hurang ope on ibayan hurang ope halaniah lang sukup sajuta cara laho pasangap kon na bata bani halak nam tetap si pambalo si bani na bata halani ay tetap do ia ibagas malas niuhur mambalosi na bata humbani gok niuhur apa humbani gok ni tonduni. Asesonay matongon hita jupah na bata ibagas parguluhan ta si ganupari tetap mahita gabi si pambalosi na bata humbani gok ni hurta apa humbani gok ni tonduita. Amin martong ko mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa ase ibagas guluh nami sa ganjang niaryon tetap magabi halak na bujur tumang kanami manramot kon parentah pakon kitahmu jana ipataridah kanami maay ibagas parlaho nami na tetap gabi si pambalosi hanami mardalan hanami dumuhubani harusuk ni hurmu jana tetap makanami mga jamkon Rosi mangsagahkon idop ni hur apa holong niatemu nasunin baggal ni ijalokon hanami ibagas ari-ari ni parguluhan nami asi ibagas sugoton pe Tuhan pondos kanami maguluh nami hubagas tanganmu marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Oras bataganupan andohar matongon lambin talar habujurun taay ibagas pardalani kuluta sa ganjang niaryon marhite na tetap kita manramotkon sagala parentah pakon titah nene bata. Shalom.